chu lo pakhat dang case ania chumi a case a main accused chu speaker zona nei tu pungun lian chunga case ania chu pusi ngun lian chunga and 14 others tiani emi chungchanga hian charge sheet pei thokhat ani to a tin prosecution sanction deal mek ani boka chuwang chuan anticipatory bail lo lak lok te po that karing speaker case kan ei ka hello when you think yan en case ange ane karon siar chuak ange a case speaker an casual pay khop maya ei veila mi te hianin case nei lo prosecution sanction and deal ngai reng man le khovela hian le chuwang chuan pusir sang a chuan ka members om tak pungu na case a hian atel veni som palite zinga telve chuwang chuan an case chu inang renga a case chu kan soyenge ACB PS case number 4/2022 dated 26 May sanghi somni le patni under section 409/120B/34 IPC read with 11/13 within bracket A within bracket 1 within bracket B and 13/2 PC Act 1988 ani chu ami ring te chu chiar chuak vek lo vila hemi hi tuna hian charge sheet pe ani to chu bangin prosecution sanction deal mek ani speaker ka thopui te po hi ni seng case ania prosecution sanction min on deal zon ka pedon tu ba hum ka tumlo tun malamin prosecution sanction deal in hum te alo am to thui na kan tum be lo kan case number khating chon ke kan the lokin voini theng hian ACB case kan ei ka hello tuna budir sangana speaker khongai takin khatia soi suata rawa chuan inquiry the pon lokala longtai bypass road CM kan line central project kan siama cheng bible the som pakhat alo chuak ani CM kan line tudi hun lai chuan MLA kan pek don nai khania cheng bible seli le nuai som sari alo chuaka naya khat po ka khoi lo athiang khongai nazara ACB and local point he case hian tir na pakhat chu ko ta la sen chu speaker chu kan he na local te an ya chu ba case kan ei ka hello chu ani nei case te ni chu hela ni la na po kan tra ma sa po kan case ne in hlatlat lo kha kan nei to chu ba chon speaker chu ti soi ti ni la a thain ka thi prosecution sanction speaker po na kan members on ta hian case anei te mewa so one advice do so anticipatory bail lo la turin ka advice do ni kan nei lo ka la bok lo wang thala speaker khatiang case kan nei ka hello when you think case kan nei ka hello chat preliminary inquiry ta chon local te meng mai chu tapo ka lo sui chu he thila hian ka signature mo tel na pakhat ma kan nei lo pathian le mi puiza when you think ka na hian ka lo hi cheng khat ma ka langai lo bok chu speaker to thena em en case ge ani enge ti so khela lo ka nei veka kan speaker puzir sanga nen case nge ani ti zo ania ka chang ani zir sanga na case ania hian ame na case punguna ani thu ka soya punguna and 14 others dinga hian a telveti ka soi mai ni so to case number nen lam he ka nia ka so speaker puzir sanga an convict na kata kan katel lo provincialize corruption aina poisa CACB anmanna anberet avanga ka case khanei ani in ka hia hei heta poina lang chianga hei ZPM PR ania ti chuan speaker tuna soikha longtai bypass road ani ka chua nuwa ka hun lai mi ka voini thengan dipang ma ka project ka anti ho cham thak reng ani
ถ้าคุณได้คันสุดท้ายอันสวยปนนังจุลซีมและแห่กงให้ตั้งตัวมาเลยอันที่เวประเทศของไอ้น่าจะขาดที่ละคันประเทศมีเงินไว้ในผู้สปีกเกอร์ก็ใช่เตลนั้นนายกเทลาปกันเลยหรอกทุนใดนั้นมันสวยกงกับปกปักขันว่าเตลนั้นผู้สปีกเกอร์อาโซนักช่างอันนี้ฉันนักลงงานทำเวสิละผู้วิจิตรสื่อสารงานเคสติ้งในที่บินโซตาเคสปักขัดอันนี้จุกสยาจุอาพิลเมตกติยาจุดอาชวนกันเมมเบอร์จอมตะกี้อัติลกติโลเคสดังปักขัดอันนี้เอรอชวนตัวนักเมมเบอร์จอมตะเคสอาเฮียน accuse จิงปักขัดเรื่องสร้างเฮียนนี่เวะมินโซวังอินจุกช่างโลเทลวันนี้จุวังชวนเคสเรื่องจูอัน investigator ทูอัตลินโลชวน final report อันเปอาตอบไม่ถินทูอัตลินาให้ฮิจูที่สวลที่อันนี้อันที่ชวนชาร์ซีดอันเทลูตาสรการนัทกโมMLA เตโม MDC เตโมอันโลนิชวน prosecution sanction อันดีลถินอันนี้สุดดีลเมกอันนี้ที่ข้ากระสวยมาอย่างนี้นี่โน้ตกันนี่จับโซ่กันเลยนะคลีตัวเลยง่ายแค่ตัวส่งเตะอินจะฟ้าอินจะไปกระบอกเชียวดูสังสร้างเบอร์กลานบอกเชียวนี่โอเลตัวนั้นเชียวนี่ให้ ZPM General Headquarters ลำมา Media Cell เต็น Press Release นั่นที่ช่วยแต่รูปมายนิมินเปียติโตมายังนิสอมปนิกระทุ่มสางนิสมนิปัง Assembly House กตามีปุยติราลเคลซอง Politics ช่วงอินเบนะนิปาฟอร์มCongress Party อันหันปุ่งคอมและ Police แต่อันนี้นรังจีค่ะก็เตียงข้า ZPM Party ชวนฉากกันติดวันนี้อันรอนเตียนี่จู่ๆกันง่ายทัดนะตัวในโรงงานหลังหลัง Press Release ZPM General Headquarters Aizol Mizoram Mipui tiralkhel zawnga politics huanga INBEIHNA hi ZPM Party chuan thra kan tilo an tiani ade thi chu chair talo mai la 9th Legislative Assembly 4th Session nei meka Assembly House chunga MLA ti thule hla awanga kanunau Congress Party ten nimin de ni som pani tlathum sang ni somni panga Assembly House bula Mipui tiralkhel zawnga pun khom na an buat saile Police tene na innor boy nga hial khopa hun an mangkha ZPM General Headquarters chuan poi ati in tha ti lo hle a tun hnuwa chuan hetiang thil hi thleng to lo se adu ani kanunau Congress Party te hi party hlun le hun rei tak kanram lo kai hroi tu an nia politics suanga ril rufim tak putu le party no pangjok ti ta na enton tlak sarkar khangil tu ni tura kan be seilain ZPM Party in sarkar na kan chan hnuwa Police tenen innor boy ngai khopa pun khom an buat sai tum ni na ania ZPM Party in sarkar na chel hlim lol khan Dubai housemate her sena chungchanga CM bangla kota Police tenen an lo innor boy to nimin lama Mipui tiralkhel zawnga pun khom an buat sai la tamai hi apoi kan tia tun hnuwa chuan hetiang til hi thleng to lo se kan du hle ani he innor boy na awanga hliam turte kan torpui tak zeta chuti rolin rinom taka ven himna na thoktu te chunga lom thu kan soi bokani antiani SD TBC lo thanmoya General Secretary Media and Publicity Department ZPM General Headquarters Aizol tia PR number te anjeka anoya date anjek bokani ole khati zong kha ania clear tu le ngai thatu zong te Congress in khatianga an MLA pui an han chana khatianga Assembly kota anri hluai tak chungchang le tuna ZPM thu chua inkara hian enge kan hmudan le kan ngai dan te omani chuan khongai takin comment section lama te milota lan sak le ula sai ho tur tam tak te po thilom thei ania chobang chuan khongai takin comment section lama te po kan trong kam te film kur tlang ina lomom viawang
khongai takin like share comment te mila subscribe lo ten milo subscribe zel tur chewin in khongai na karon gen bokani e